Washington'e ev piraniya bedeng dengê xwe her roj pirtir derdixe îro Senator Lindsey Graham seçar caran peyivî û her peyivîna xwe awayekî xurttir di herî davî da hinek gef li Erebistana Sûdî jî xwarin ku ez zanim çi dikin ew qas hişamê heye ku ez zanim bandora ve li ser Şamê Colanî şara çi qas mezin bandora xwe bi kar bînin da ku êrişên li ser Kurdên Sûriye rawestînin çend rojan pêşiya me de li Kongresa hewlekî hevbeş bizavekî hevbeş ve çebe da ku êrişên li ser Kurda werin sekinandin mirov dikare bêje ku hem civata senatoran yani civata rispiyan û hem jî civata nûneran beşa jêrîn bi dehan kes ev çend rojin dipeyvin rexne li siyaseta heyî dikin rexne li rêveberiya demkîya Colanî dikin û bi baw dikişînin ku Kurdên Sûriye Kurdistana Sûriye dibe were parastin Kurdên Sûriye werin parastin ev hevbendên Amerîkan e xurtbûna wan pêdivî lavazbûna wan te wateya xurtbûna cihadiyan tundreyan ciyê şabûnê ye îro di Washington Post de Wezîra Derve Berê Mike Pompeo nivîsarek weşand dibêje divê hezên Amerîkî jî Sûriye neyên kişandin hejmarek biçûk pê jî dibe bimînin ev giring e ji bo hebûna me ku Sûriye berdewam be û dibêje dibe heremekî tampon hebe navbera Kurdan û hezên demkîyên Şamê ku parastina Kurdan bikin balkêş e ew çi nîşan dide yani dostê Kurda pirin bilî ciya jî dostê Kurda hene ew diaxivin dixebitin hewil didin çavê xwe ji êşên Kurda re nagirin dilê xwe ji êşa Kurda re nagirin Wall Street Journal di weşana davî de me basî kiribû piştî Wall Street Journal helbest tombarak jî nerm bûbû di civîna ku Şamê îro çêwiye gor agahiyên min civîn heta astekî Erenî derbas bûye li gor Kurdan mirov binirxîne Erenî derbas bûye dibin çavdêriya hezên cîhanê Amerîka Fransa ihtimalekî mezin yani hinek giwaştin hatine kirin ku rewşa heyî were parastin li herêmên Kurdan hezên Kurdiyên netewî bimînin hezên rêveberiya demkî neyên ji xwe hinek êrişên do çêbûne di vî barî de dest hewlek bû ji aliyê Colanî ve xurtkirina destê xwe di wan danûstanan ihtimalekî mezin li pêş ve nehatina wan dibe sedem ku ev statîko were parastin li ser agirbest jî rexne pir e ku çawa agirbest ji bo berhevkirina hez ji aliyê Şamê bi têkaranî wekî taktîkek gîrokirin bêdînan dibêjin gîrokirin yani dizîne deme têkaranîn hinek nav Kurda da ji nav Amerîka da jî dibînim çima Kurd dikevin ve tovkê ve feqê ku ew danûstandin pir caran dijî Kurda te şoxlandin xebitandin çima Kurd helbestekî xurt derbare ve yekî nîşan nadin çünkü mirov daxiliyê hevbeş ya Amerîka İngiltere Fransa û Almanya dinere pesna agirbest de dayîn banga nermkirina tundutîjiyê tê kirin lê de hemen demê de dibînin ku tundutîjî nerm nabe êrişên tund li gor daxiniya Kurdan berdewam dikin yani ew jî hinek taybetî jî ez bi rojane hem bi rojavara daxivim li Kurdistana Sûriye bi jêderên leşkerî siyasî îro jî çend kesên wisa bayağı bilind em axifîn hinek rewşa ve derê min agadar kirin çi dibe çi nabe wan jî ez agadar kirim li Kurdistana Sûriye çi çedibe yani dikare bêjim ku di warê nezeralkirina karanîna agirbest de wekî taktik ji aliyê Kurda be hinek zarar digene rewşa wan
o daxoni hebeş ki min gavadini bas kir yani vek agrbestek jidil pesna ve te dayin şepik jibo ve agrbestek te xistin le drastiye de Kurd dibêjin agrbest tune ya êriş berdevam bikin. Loma jî ser Kurda dimê taybetê jî biraz mazlum abdî ku wek nûnerê Kurdên Sûriyê tê dîtin li Washington û paytextên Dinya Ewropî yani heta ku daxuyanî ji devî wî dernekevin ji zarê wî dernekevin ji hesabê wî Twitterê dernekevin bandor nalîze. Eger agrbest tê bin pêkirin divê jî devî wî were gotin. Dema em bêjin dema derefere şervan vedikişin ev şervan rastı erişetin ve aslı her birinde devi vi zarevi verin gotun hatta ko evne beje kesin ko din dağfın muhabbe bandor nake evji çavderiye ki Washington'e ko digejemen yani dibejin eğer hun bahsat bin pekarına agrbeste dağfın deve reka mazlum abdi bigeje raya geçtiği cihani ev bandor bike evji çavderiye ki reka ve belki hun dikar beginnen biraz abdi ku yani raya geçtiği Ameriki, Kongres Ameriki, medya Ameriki u buxa medya bira geçtiği cihanici pırtır gotun daxyoni jivi veki bingeh digirin. Duroj beri dema mazlum abdi akıfi dironahi tibide pırtır ji kurdara akıfi lede peyam u mesaj tine bun ji derbere ku kaççı dibin eriş çıkasteyn yani dve Kurd ve avayı bu fikrin ku mesajın ku ji bu navxayit te dayin o mesajın ki ji derbe te dayin dve havdu tamam bikin yani vek minak do malpera Middle East ay çavi rojlata navin ku Ali İngiliz avet derrebe verin la finansmana ve Katar Ali Katar ve tekirin nuçeki balkeş veşan dibece Ahmet Al-Şera le tabqa benda ve tabqa cibinek çekiriyor bu kurdara kurdenci kobani panzde kurd da cigirtine burada basa siyasete kurdar ki yani bir zamanki neyeni ser hesede dağıpa ve ki hesede nunerciye gelnake pıskile kaçedike dına khada pıskilek diji yani tüm bir avayki zamanki neyeni her derfete de Ahmet Şara ser kurdan neyeni de akfe de hep evina Şems TV de ku Şems TV ne başandı bu burada ji gotara nefret kindariye karaniye loma Şems TV bir yerde ev hep evin ne başine burada ji xuya bu yani tüm her derfete de her fırsatta da hem şara jolani hem kesim de revebriye bir demki de dağfın tüm heveldin kuda lavaz bakın kurdan veki ne grubek gelek yekirti le belavere jipur denga pekte o hesede hezen Suriye Demokratik kupır kez bir edi bela şuna bejin bela hezen neteviyen Kurdistani Kurdi bu karbini van navi ki bu karbinin ne olsa hesede yani hesede nunertiya gele Kurd nake ev veki rexistineke o carna veki neziki gotuna Türkiye bu kartirin çava pıskileke Kurdi cudayet pıskileke amam ne bu gele Kurdaye le be PKK raye yani hemen nezik bun leverji deditin yani dihazımcı bejim de her revşede şara o nunerin vi doneper babardık vezir ekvan rudav da az rastlattım yani dibece Kurdistan hastake ne Kurdistan'ı Kobani ne Kurdistan'ı burada Arap hene nizam çi hene raste binerin yani çava ve her avayı duhazın gotuna kurda belki Kurd van gotuna bakın peşe van bakırın yani ve Aliye'den bu zanabon da xabte ve paspoli da xabte Aliye xabte tüm dahazı kurda regri de ke peşigri de ke dahazı kurda marjinal de ke de Aliye'den de Kurd ve ki disat parası nedir de beravani de Carnaz şuraya da benim tuşuma neyeni dahfi çima moral nadi eğer hun moral duhazın kerem oha ve şan temaşa nekin yani az moral her cara duhazın bidim rastî le erde mesela jiyan o mayın o nemane ji girîngtir e ji morale moral ji xwe kanalê Kurdî didin
Ez bir rastiyan dağıfım. Tişten ku dibînim dizanim dibim şahit dağıfım. Dibe hene kes tişte talcı bejin. Hatta ku kesin tişte tal neyne ser zaman tişt baştır nabın. Ez jî dixwazim herkes peslamı bide. Ez jî dixwazim herkes çepik li mixe. لا او نه از وکی اخلاقی مورالی نابین وکی پسپورک پیوندین ناونتیوی روزنامه از اخلاقی نابینم از درد که بیم پیشی آوه به همی آگاهیان راستی نو بیم مهانه تشته که از دبیجم هون دبینن چوا دبن راستی دیسا دبیجم به آوه کو آلیدن به کردارا داده دستینه تون وانا دخوازه صفوک بکه ایریش بکه لاواز بکه او برسیودان جالیه کردان نایدید yani دخوازم چی بیجم دانستاندن به آلیه کی وکه تون دخوازه تا بیشکنه تا سبک بکه هزات روان نبینه برانبر ویه که دبت توشی تدبیر خواه بستنی توشی پنگا بخواه بکه حمله خواه بکی لتم کرد دیسا پسیکولوژیه مدافعات ده بروانیه ده نه اوجد جیه سیره yani balkeşe çava soran da bejin sarıncırakeşe yani acayip yani Danustan'dan niyete her du ali dibe kanciya niyete her du ali dibe her du ali hevel dedin dokuzun bir gecin armancı dema agrbes hebe agrbes yekser vere şikandın dema Danustan'dan hebe zamanı aliyedin tüm xarabkar ve sıvık gırın be dema de geçtinek de naskırına mağduriyete kurda da tüne be yani bize Rudaf peşkeşvana Rudaf bize mafya Kurdistan'a Rojava bize çımadı bize Kurdistan. Ma hasta ki nizam ne giş Kurdun gelek Arap hene. Kobane gelek Arap hene. Hatta naha قد سياسة بنا كردا بحثا كمبر عربي نكري من نجت يكو بحثا كمبر عربي تكرم شوا قالي كرد لسوريا راستي نحقيا پر مزن خاطنا شوا عفريني هين در بدرن غرسبي و تلابيات غرسبي و سريكانيا راس العين شوا او مربن واندرا حتى نها در بدرن يعني شناكو حكومت حکومت ki بحثا تشتنا بکه ام دبینین کو تم حمله باشتر جی کرداد که پیشی کرداد گره آنها روشک کردان به کردستان سوریه جی باکر و روجلاتا سوریه گهشتیه beşek جی باکر روجلاتا سوریه yani روجلات تمامی چیه هرمه که بین کنترل وانده و آنها جهرام کرده عفرین لکردستان سوریه جی هر کرد به رجع عفرینه ناوی ویجی Kurd daha belki Osmaniye'de İngiliz jeradı bir got Kurdish Mountain yani herama Kurdane yani preskreken va hene le dve zamanı ki aktif hebe hamle kha jibberada bike nehle aliyedin her tiş kontrol bike yani muhabın aliyedin بگلک پسپوری تر ببرن هزین کل پشتوانن مگوت بریتانیا ترکیه و قطر عربستان سعودی وکر لنزی گرهم جد بیجه من تشکریه وکر داکو هن پیمانا ابراهیم دا ابراهام دا جی بگرن پیوندی خواه نورمال بکن به اسرائیل به ده hemen demin de خوازم بیشم که اسرائیل رولکی گرنگ دلیزه تماشا برن دلال دوان حول لواشتنان چه بده İsrail piş perde hezeki pir mezine ji bu herkes bila bizane yani kesin ku nizanı ji agadar bin biraz graham ji niziki İsrail'e ev ji vekin notek bila libir zede bikim yani disa debijim yani deve biraz mazlum abdi henek rebaza karkırına xabate bu guhrine dematişten neyeni hebin ev dibêje bija rayegiştîre parve bike ji ber ku kesên din bandor nakin ji ber ku cîhan Washington û cîhan wî wekî bingeh digire esas digire divê jî wî werin bi agirbestek hebe ew bêje agirbest baş te meşandin yan jî te şikandin te bin pêkirin dema zordarî stemkarî zulm û xirabî ji girtiye kurdara têkirin dibe ew bêje ji ber ku ew biraz mazlum abdî nûnertiya Rojava Kurdistan'ı dike. Gringe yani bu arada libur eve
yani hem Amerikî pırtır dengi xwe bi berdavayî bilind dikin, hem kongres, medya, hem bêjin niha kampeyên hene bizav dest pêkirine ku ji bo tombarak ji karware durxistin. Bêguman ew serfiraz dibe ya nabe em rojên pêşte de bibînin lê rastiye ku Trump telefona şara kiriye ne dureki ji ber zext û givaşên ku li ser piştgiriya Kurdê heye çêbûye Trump daxwaz ji wî dike ku êrişa xwe rawistîne dîsa Trump Erdoğan'a ji axifiye îro bi telefone ev hemê dibe çerçevede mirov dibe binirxîne aliyê din Iraq Trump gavadînê zimanekî vekirî gefan li Iraqê xwarin ku piştgiriya Nuri el Malikî nekin, Nuri el Malikî nekin serok wezîr di dema Nuri el Malikî de Iraq pir xerabî dîtine Trump dibêje eger hûn Nuri Malikî bînin em piştgiriya xwe ji Iraqê bikişînin ji ber ku rojeva Washington İran e ew mesele deme kengî İran darbeke mezin bixwe yani naye nîqaşkirin gelo êrîş dibe ya nabe nîqaş ew kengê veçebe di vê çerçeveyê de jî Amerîkî naxwazin Iraqek serokwezîrek hebe dibin bandora İranê xurt de vekirî de be Iraqî xwe nêzîkî İranê bikin ji xwe Iraq ji demeke vir be piştî hatina Colanî Şamê Iraq gelek baldara mesafe daniye bi İranê re le mirov dikare bêje ku ew hişyarkirineke vekirî mesajeke ji Iraqê re yani Kurd jî li rojilata navîn pir caran tiştên ku çêdibin derfet ji Kurdan re çêdikin yani pir caran tiştên ku derve wan çêdibin dihêlin ku Kurd hinek oksijen bikişînin nefes bikişînin di vî barî de tiştên ku li Iraqê çêbin dikarin derfeta ji Kurdan re çêkin CENTCOM dixwast gotiyên Daişî bibe Iraqê wekî ciyekî ewle na piştî ve de xweniye gavadînê ji aliyê Serokê Amerîka Donald Trump ve ew tiştî dibe sedema gumanê ji xwe pir kes dipirsin ger hikûmeta demkîya Colanî baş bûye kanîna wan ter dikir çima CENTCOM wana dişîne Iraqê demek siyasetekî şaş e dema dest Kurda da bû pirsgirêktir û her tişt baş bû dema Kurd dibe êrîş mesela Daişê caragidin zindî dibe yani wekî nîqaşên navxweyî bi vê awayî jî berdewam bikin nav Amerîkiyan û dema Iraq wek adresekê ewle tê dîtin Iraq ji niha wekî ultimatom dibêjin di dîplomasiya navnetî yani hişyariyekî xurt vekirî distîne ku Nuri el Malikî nekin serokwezîr yani ew jî dema rewşa ku herê xirab xuya dike rojata navîn zehmeta mirov saatekî paştir pêşbînî bike loma jî ew jî rewşekî nû ye peşhatekî nû ye ku Iraq dikare bibe armancên gefeyan ji xwe nav hikûmeta Amerîkî pir kes Herêma Kurdistanê cuda dibînin ji tevahiyê Iraqê ji bo Herêma Kurdistanê jî derfet çêdibe yani pir Amerîkî dibêjin Rojavaya Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê Rojava û Herêma Kurdistanê girêdayê hevin dema Kurd lawaz bin têk çûn li Sûriye dora Kurdên Iraqê jî tê rewşevan jî xirab dibe bî ava şîrovet tê kirin yani mirov dikare bêje dema girîjî û alozî reqbûn rexne ji reveberiya Iraqê re tê ihtimala destê Kurda jî xurt be di wir de giringek Kurd yani hem li Iraq hem li Sûriye aliyê xwe diyar bikin di êniya Rojava da yani welatên Amerîka û hevbendên wê de ciyê xwe bigirin ew jî tiştekî balkêş e mirov dikare bêje yani di rojên pêş de di keliyên pêş de mirov dikare bêje ku pir tişt dikarin çêbin lê ew li Washingtonê deng zêde dibin roj bi roj zêde dibin nedûre ku di wan rojên pêşiya me de hîn jî xurttir be û kongres jî her du partî behev re hewlên xwe zêde bikin ji bo parastina Kurdistana Sûriye Kurdên Rojava ji bo wan jî giring e ku ew hemê alî hewl bidin wek gelekî yekgirtî bidin bistînin dengê xwe bilind bikin ji ber ku
دوی قناق کریتیک ده حساس ده گرینگه کرد چقاس رنگ خواه کردوار درخم پیش به هورا لبو تفگر بکن دستیوان خورد کن نه تنه کردین روجوا نافخدا کردین روجوا و تایبتی کردین هرم کردستانه گرینگه جوخا هرم کردستان جیر رول که گرینگ دلیز هم عالی سیاسی مالی دیپلماتیک هم جالی راگاندنه و هم جالی عالی کاریان مرواهی اوجی جی شابونه عالی دوستن کردا به نزیک به شوپاندن یعنی بیبی آوایی او وشانا اوسا کلیه داوی مخواست هنک روشه هیچ باره راگینم چردن بیشم yani Mike Pompeo Washington Post'a dönüpse Lindsey Graham cana çendana dağıfı gefanlı Suudi Arabistan Suudi duha gefanlı Jolani duha revabredem ki hun disa dibinin herkese ku duhadacı kurdara Ali Karbe tüccar nakhazın rehnele Trump kır. Yani herkese ku duhadat işte bike hevil de beyku Trump aciz bike beyku Trump hers bike dike le mukhabun hatta naha من بخوام ندیه رهبرک جروجاوا هم بیشن رهبرک سیاسی رهبرک لشکری پیام اقدای ترامپ بانگل ترامپ کلیه به آوایی که به ربازه که ارینی پوزیتیف پیام ده داخل ترامپ کلیه ترامپ هر دو جاره که آخفی سر کرده زمانی که بالکش بکارتینه زمانی که حساس بکارتینه بالانس حفظینگ بکارتینه چونکه ترامپ دزانه که حسکرین جی کرداره گلکه نه پارتیاوی نه کنگرسه لما جی زمانی که حساس داغفه ل چارده گلانه من گفتم چارده گلانه دما عربستان سعودی جوین لور چه بو سیاست کنو دمیشینه ل سر تون بارک رخنه پرتین پرکس هولده ده جی ترامپ ikna بکه قانع بکه که تون بارک کاری که باش نکه برجوندی امریکا پیش جوان ناگره پرتر خدمت ترکیه دکه لما جی دباب جی کار برای درخستن دو پیشم adamı ببینه او هول سرفراز ببینن نه لسر کرداجی گرینگه اوجی هلبسه که زلالتر نشان بدن هلبسه که خورتر نشان بدن تایبتی جی براز مازم عبدی که برای کی پر گرام لسر ملی ویه herkes وی که دبینه دو او هناك پرتر وان تشتنا بین زمان çünkü kesendin وکی وی باندور نکن çünkü داخلین وی وک بنگه تگرتن جبو روشا روجاوی کردستان. بیبی آوای از جوار سپاس دکم کون هاتن و برنامه تماشا کر. حتی وشانه کردن جوار سلاب و حسکرن خود دیشینیم جو کوبانی را تایبتی کد روشا که پر دجوار در باز دبه. دیسا her dere روجاوا کو 24 saat az hindi dبیرم کو herkes تایبتی بشاو herkes şiare. سلام و حسکرنا خواهی جوارنا پیشکش دکم هیوی دکم ما روژن دجوار و ببورن و از دبینم کو و درباز بن جبر کو لبرم دبیرم دجیم yani pişkiri jukurdara pırın tane henek çalak bun henek tişta da eşkere zelal bağıfın global ne peyvin dora tişta ne zıvırın canına dve rastarast vara gotun dve xar rune rast bağıf kurcu dve henek vaha bakın bebe de geçtine bebe ruhes salav jubara dişinim je Washington'a پایتخت امریکا ببینید خیلی خوشیه ده شب باش